Aron Ray pen aduyo hoyalong longle nang kipet kabor i. Lason si patumi ni jang karbiang long tapada rongarlo inud bang hini. Lapang up acumang atum karbiang longarlo hidi nang choklem atum hidi area pu pathelok pen. Aron Ray pen longle nang kithi lapuson do utang lo. Patumi het sita me inuta chomang bon lindo JCB Chevansi. Drain ki hot mate boundary line ki hot lapusona sai mate joy pen hidi area po alam pen longle nang kipet bamason si aduyo hoyalong tumi theglo. La Sophie tong sukot pen hada kedo arwad tum lapente socheng amring border development chairman Agustin Hanse a hoyalong kedo kes a Habren police station officer in charge Amarjoti Bailong tapat gau bura SDV tumadi maklongan humri dampen kham khedunlo. La Sophie ing samjin pen chingki chethan pen se bangso ki hutang an a drain mate boundary line sita pache or mate pache klampon thulo. Burom ya Sherman yang border area buat nongkong yau borkang bura ngam hagani ke step nga kam srai heli hini hapo area ni heli yang ihini nga daman no kai wa pertu yang ngal de tip tika bun lengdo buat upi gilok karbi le de tip bun lengdo mo ke heli yang nga de yo video cirta wa man nga rep ukhi nong rep nong khi tengah sumut hini wa burom hini mu ongo kre mut kre ulur put heli tekat de we puyes nyau thuk gini ki arliang mamla wa ga asam mo khalia mut dawan pendam hiki nga do damo man de yo video dikmat de damo mon de yes nyau thuk wan dini wa ga asam mo khalia mut I live I ginong chong po India hab yes hab em higinong pat nong suli te tum ni ki border te kublai sibun mut dini mun yes nyau thuk jingmut hi wa asam mo khalia mut kat I heli kat ya I rep I thungwan de ong thi ker di ker dam jawapan MKM ya de JCB ker di ker namut itu I dam ker hi mokong te kublai sibun ngade te don hi tikang itu sonilo udah bayat tolong men cuma tumla da kahuri saya dim senang hulo JCB jawan dese seta menili tum rong pen la pen media ta dulu la pen ke sonse la KSA ahoy duelong KSA tum ta duse ni tum kangun ceklo kangun det pen putot la bang sodim ke huri saya long tingke yang bong sulang pala bang so ke cengke clear kletik ke hureta usenil tum kangun ceklo la senon pacitai bom lo amcot lo niliam the rara kardom Kidu live tum la pen to any news atum pan nilitum socheng amreng border development committee la pen ladak nitum ahoy long dai sap nitum KSA regional atum pen nitum pini long so di mana polin long lo saya lamang ke la pulo isi misunderstanding bang lo ladak ke west karbiang long hamren pen ka hilu kilometer thom kebra phodo ladak an asal ladak ke langnam thai pulutang ke ladak ke litum karbiang long along le binong lang kasi chua prang tala dakhilo ka chihuri chubhong yedim lo la thengpi rong ki ahut lang su pendar bang ke sam jin leng sam ribom lo kasi putol dar ani sitame nilitum la khandli area arizon pendang long la bangsu tapat area langkoro area tadulang su area la bang area arting area antame badu tum stame la dak ke klem thap long le phelang penang ke thap lahai ki hutap lahai hui bang ke sangnang la ku both side administration hamren district commissioner ahin pen la pen juai ahin pen wanglo la si singkite pen api sabo kismana tumbang e kali the dokok lo la si pini nil tum la dak ajaga nang peli nong lo la lang tum ka sipu bang ke si long le phelanga hidi area ka chirai tu la kita me aron re thuong lo ama sel bang sudim nil tum ahoy long kidora tum pen logelo ke kesi tum pen tok ko be chilang si dak tapara rong kangbura tum sorgari kangbura kadu ko be tum bang se ni tum nang peli nong lo basila pelang tum ki hudadim nil tum pachitai thulo basila dak te la both sides government west karbiang long la pen juai jentia la hini a district tum singki che tham dang detik ke badum ta klem thabri tha jamai ni tum ke bhong char unlok ke aliawe basila hai ka chingki ke tham penangi hayat la klem sita basila ni tum ta kroilo basila ni tum ta la dak la bang sodim chitai thulo kasi churulo ili tum dadak hoilo mun sam ke dong jepan kasi nili tum stame alang itum penara korti lo pangaba cemang nom hanta nengak long pen churulo alang itum ni tum lam da kroilo
Frangsi Midlia Porte doan atum har same Frangsi Tardom pajirlo Tardom ini nilitum kedo lagi tapat arong West Karbi Anglong Meghalaya pen Pachadayo Oda dim sidolo kidam tang suri ni reng kora gitom aningkan tapat LP school along pangap tapen tapat pan piece of han itum doerlo asi puthot ing samjina porpen pini inut bahini middleman atum dak tapat arong adung along hidiria pupen nang kirai pen CB1 put pen dak hanggang burap han information ave pin pen nang hut hab nang hut pro pasini tum dak ahoy long socheng amreng border development committee ahoy long KSA organization doan tapara long gangbura SGB doan pen tapara doan itum chingrom si ini labang so JCB ki korolong ing samjin pen than pere dun si uthot la ki hut adima an stamin itum petai tholo pasi nitum labang so media hin pen tuning rilo kiwang journey alang litum stame son middleman ngasi yakun de pen claim thap thede je fansi pini labang so media long pen ini tum pangdak rodom Langhem Pipen Robert Bay report North Kapilas.